دم خوش گهدار و تماشاوانین هجار برنامه روژوایی رو دل گلبمه. روشا ترکیه نافقی و هر وها یا هریمی ده آستک هری بلنده راستیا کردانی روژبه. هل بجارتنین هریمی لی ترکیه باندورا دنگدری کرد روشا سیاسیا آلوز کجالی پسپورین سیاسی و وکی نراسیونل کفنار و ایریشبار کو برسوا راستیا ترکیه و آستا راستیا کرد ناده دبه مجاره گرما جیانا سیاسی و جواکی لی ترکیه. جالیک و افراسیا کل ترکیه تیجیاندن لعالیک دن سکنا ترکیه یا بتایبت گریدای روژاوای کردستانی سکنا برانبری کردستانی بویا ناوند روژاوا ترکیه و کردستانی لی هر وها یا هرمی و مجار گرم روژاوا جیهانی جی. دیدمک وها ده ریبری پکک عبدالله جلان پشتی سردانان بریا پاریزرین خو و برای خو پیام راگهاندن. وان پیامان جه گرنگ دروژه ویده گرتن. نرخاندنا پیامین اوجلان و کارگری آوان امدی لگل میوانی برنامه روژوی ایرو پارلمنتری پارتیا دموکراتیکا گلان HDP امام تاشر استودیو ما یا دیاربکر بگرن دست و بنرخینن. سلاف که امام هفدیتنین لگل اوجلان دروژین داویده دنگوین دست پیکرنا پروسیک نو یا آشتی آنیه پیش. و هون چاوا دبینن اف دنگو راستن که امام؟ بله برای جلان تهدیدنی خوی که وقت چند ماه چه بون پشتی که 4 سالان ده چند ماه چه بون هر دم پروژه ویه دخواد و وام پروژه دهی به ریکا آشتی دیالوگ و مذاکره پسکریکا کرد چهارسر بکش بو چهارسر بونا پسکریکا کرد خباتی ویه نه اویاجی اشکره دبیجه هم بری هلبجارتنا هرمی استانبول بری هلبجارتنا شهردار ترکی دوان دا دوی دمیجی گوت گو از هی لسر 10,013 لویر روحی ما از دخوازم پسکریکا کرد به دیالوگ جبو خاطر چهار سریاوی خباته من هنه ام بهبرا گابا ویژن و وکا جناب ویجی گوت چند رو بریجی هم پارازریوی هم جی بریوی چو جمع دیس ازی وان پیامه خو شانیدا گوت çünkü Musa Öcalan باور کریه که پسکریکا کرد Türkiye الکرد ترکی بطریقه دیالوگ هفدیتنا به مذاکره چهار سر و اوسا پروژوی هنه و ویا دولت جی وان پروژوی زانه لی دولت وکا کتیسا اجران به منطقه عقل دولتی اگر ورن رونه سرچاوا yani وکا پارتی کی بتنه رونشتاندن نابه به دولت را مذاکره از بکم وی وان پیاما خواست بیجه شانیده و اوجی رایا گشتی گله کرد ده براستی هیجان کلجانه کی راکر که دولت جی آماده به از او باورم پروژه اجالان جبو خاطره که جبو پسکیدکا کرد به مذاکره کرد و دوی ناوی ده افشار راوسته هنه اوی گلجی دیسا اوی وکا 10,013 14 15 دوی ناوی ده اوی آشتی کی وره ناوا گل بوی باوری اوی هیه و دوی آشتیه ده جی پسکیدکا کرد بسر ستاتویا کرد لسر مافو و حق کرد جبو خاطره چهار سبونه خبط تدمشينه اوسا كيكا امام هن نرخاندن هنا هن ديتن هنا هن بسبور التركية بيجنكو يعني بيوندين ديالوجي جبو بيواجوي كي شهر سريه كي نو دس بيكرنا ابيك دمديا تركيا دجي تيز زمان قالوا القال هدفه هن هفديتن بيك هاتنا دانوستاندنن بيك هاتنا کجبو پیواژو یک چارەسەری نو لە باکوڕی کوردستانی دەست پێ بکەیت بۆ چارەسەرییا پرسا کورد لە تورکیە؟ Yani HDP partiki siyasiye
او پارتی که 6 میلیون نیو دنگستن دیه دوی اوده HDP her daim به دولت را به حکومت را تکلی هنه تکلی هنه لی اما بیشتر وقت فرمی تکلی کی کوچبو چاره سربونه چاره سربونه پسکریکا کرد هفدیتن وقت لجنه یا وقت komisyona çeviye çıkıyorsa çe neviye le hevditine yek bir diyalog bir hükümet yara bir devlet yara yani avana çe de bir nava tamamen partiye de vana hene le emni karın bejin ku HDP ve ali ki müzakere bir devlet yara rudne jibu bir hükümet yara rudne jibu hatır çare sebna kurtuş ki usa vega eşkere tüneye و راه گشتیرت شکی صنعت یا گوتن لی یک وکا دیالوگ اوجی تشکی هر دایما چه دبه لی اوسا باورم دولت به وی کاری کو وی گاوی باویجه اوه به اجالان را باویجه وی گاوی کو اوسا باویجه لی اوه رو رکا مازنجی بکه و سر ملی HDP لی وانا اشکره نبونه و هی اف ریا گشتر نات نگوتن هی دوید خبات وسا بیجن بالکش نخوانه نه چه نبونه که امام گابا گمروف روشا سیاست ترکیه دشوپینه دبینه کو هن گوهراندن دسکنا اپوزیونی ده گریدای پرسا کرد گو خود دیار دکن نشان دکن هنه بتایبەتی دسەکنا CHP'de ku serokê CHP Kılıçdaroğlu dest nîşan kir ku riya çareseriyê platforma parlamentoya li Tirkiyeyê her wiha dest nîşan kir ku ew amade ne divê babetê de hin erkan jî bigirine ser milê xwe û zimanê Kurdî mesela fermiyetekî werbigire ew dikarin piştgiriya wê yekê bikin niha CHP amadeyiya konferansekî ji bo krîza Sûriyê dike tê gotin ku pirsa Kurd jî dikare çerçeva vê konferansê de were girtina destan. Divê çerçeveyê de peywendî di nav beyna HDP, CHP de hene birêz ta şêrgerin bizanin min. Belê yani tamamı partiye Türkiye HDP parlamentoya da tekiliya wî bi tevara heye. لی CHP جی ای پارتی جی MHP جی AKP جی evya baş zanın ku psikolojika Türkiye hedri mazın psikolojika Kürde. Hatta psikolojika Kürt çareser ne ve Türkiye siyaset nameşe. Tamamı van partiya siyaset ahı liser psikolojika Kürt demeşinin. Hatta İro بيجن 1988 نهاده دوی دمه CHP جبو چاره سبونا پسکلکا کت راپورتا کی حاضر که آماده کر بو و دو راپورت دجی هنک تشنا آنی بو زمان لیج وی روی حتی ایرو و 20 سال 30 سال درباس بو دوی ده هد CHP جبو خاطر چاره سبونا پسکلکا کت تگاوه کی نه آوید لی و که جناب وجی گفت که چاپمنی جی CHP دخوازه اوجی جمنا خاطر پسکلکا کرد راپورت کی نو آماده بکه و دوی راپورت دجی فکر رمانه خو بین زمان و اویاجی به Kılıçdaroğlu و به پارلمنت CHP جار تز زمان کردی هیه زمان کردی جبو خاطر چاره سر بناوید پارلمانتو ترکیه gerek hevditin çebin tışmışte usa nunu dibêje ev jî ji bu psikolojik çaresi buna psikolojika Kürt tişkî rast e tişkî baş e çünkü wextê ku partiyê dewletê bimeşîne îxtidarê dibe muhalefetê jî fikrî wî herî girîng e ev hêz bide em bêjin partiya ku ya jî dewleta ku bixwaze çaresebûna psikolojika Kürt ew jî hêz dide ew jî hewayê de ji alî ew kî de em bêjin ji alî çaresebûna psikolojika Kürt ku gav bên avêtin cesaretekî ew bide wan
em bawerin divê demê de ev gotina HDP jî ev pêşniyarî HDP ev ji bo çareserbûna pirsgirêka Kurd yani em pêjî çend gotin jî bi HDP gotibe tişkî baş e lê dixwaze ji bo rojava wekek cenabî we jî got evgekî civînekî li Stenbolê Tirkî çê bike HDP bang kiriye lê dûr de bangê partiya herî dûr de partiya Kurda Kurd temsîl dikin îro rûrê tekoşînekî berdewam dikin PYD bangê PYD nekiriye bangê PYD neke ew ê ev ji bo çareserbûna pirsgirêka Sûrî ew ê kêm bimîne gavê wî nikare gav bavêje çünkü dûr de Kurd xweyî hêzekî herî mezinin û Kurd û rejim ku li hev neyê yani têkiliya wan çê nebe ji bo xatirê magazegonekan nû ji bo sîstemekan nû ku ev diyalogê wan çê nebe ew pirsgirêka Sûrî jî çareser nabe ev kêm e belkî gavê ewl e dibe ku divê gavî de hinek tiştê din bêje gaveka din kare vana bîne lê Türkiye eviya baş zane tamamê partiyê Tirkî û gelê Tirkî dewleta Tirkiye ya baş zane 25 milyon Kurd li Tirkî dijîn û ev 25 milyon Kurd bi nasnama xwe ya Kurdîtiyê hêşyar bûne ew tişî were serê Kurda zanin ji ber Kurdîtiya wan e eviya em ji kurê zanibin zêdetir hêşyar bûna wan ji sî û yekê adarê û 23 dîsa hezîranê de di hilbijartinê şaredariyê de eviya kufş bû ku Kurd wek bloqekî bi hev re karin li her alîkî bimînin ya jî alîkariya alîkî bikin ya jî yekî nekin eviya hanê eşkere bû ev pişxwe piştî hilbijvan hilbijartina ku wanê heremiya zêdetir CHP Kurda nas kir yani Kurd belkî bêjin 30 sal berê 50 sal berê de weka siyasetê de ne aktöreki mezin bûn lê îro di tiyatra Tirkiyeyê de Kurd aktörekî herî bicîbûne û herî aktörekî jî xweyî hêz e CHP jî AKP jî MHP û İYİ Parti wan partiyê piçûk Türkiye jî eviya zanin politika xwe li gora viya dixwazin bimeşînin lê tirs heye bi wan re acaba ew ê çawa bibe ew ê çawa bi serkeve ew ê Tirkiye yani tirsa wan ew e ku Tirkiye ji hevdû hilweşe ew ji hevdû perçe bibe ew ji wî zêdetir tirsa wan heye ew ê tirsê jî bişkênin ew ê gavê cesaret karin bavêjin. Belê. Kek îmam di hevdîtinên xwe de Abdullah Öcalan destnîşan kir ku çareserî ne di şer de ye divê dewlet jî pên gavan bavêje PKK jî pên gavan bavêje ev peyama Öcalan li gora bahweriya we ji alî aliyan ve çawa dikare were pejirandin yani bersivekî erênî ji van peyamên Öcalan re dikare were dayîn hûn çawa dinirxînin. Yani devlet evan gava demê de avêtiye. Yani evan hevdîtina ev diyalog çêbûne. û ew ê demê de wextê 2013-14 da ji gelê Tirkî dipirsin ji sedî heftê heta heştê dibên ev çareserî pirsgirêka Kurd gere bive û alî û ew ê demê ku hikûmeta AK Partiyê ev ya dimeşand alîkarî jî didan hikûmetê. Ev yani tamamen raya giştî re ev ya eşkere bû. Yani ev em bêjin tecrüba devletê a hikûmetê heye. Ev gavê bên avêtin. û tecrüba Öcalan jî heye. Yani birêj Öcalan divî de ew jî xweyî tecrübeye, xweyî projeye. Ez wisa bawerim. Îro nebe yani pêşa roja me de ew ji bo çareserbûna pirsgirêka Kurd birêkî demokratîk birêkî neşer yani bê kuştin bê çek birêkî demokratîk birêkî diyalog
ji bo çareserbûna wê ew ê hev dîtin jî çê bibin ew ê gav jî bên avêtin. Em yani Türkiye civaka Türkiye ne weka civaka em bêjin pir şiparemaye weka eşîrekî ya jî weka em bêjin weka dewletekî ku feodal ya jî dewletekî dîktatoriyal de meşavê newsaye binêre de Erdoğan bi tenê di îxtidarê de ye hikûmeta AKP di îxtidarê de ye lê Stenbolê hilbijartin çêbû a şahedariyê 16 milyon nüfusa Stenbolê heye 16 milyon dûr de weka hev sîviyekê adarê de deng hatibûn CHP AKP lê 23 Hezîranê de 80,000 deng zêdestin. Yani bi hawakî çawa dibêjim rêya demokratîk Tirkiyeyê nehatiye pêşewê nehatiye girtin. Rast e di zîndana de rewşenbîr hene, di zîndana de Kurd hene, di zîndana de ji bo xatirê fikr û remanê xwe ê ku dibêjin Tirk hene, rojnamevan hene, zîndanê Tirkiyeyê li gora dewletê Ewropa, li gora mafê gel, li gora mafê demokrasiyê Tirkiye pir şipareye viya rast e lê gelê Tirkiye evkerê Tirkiye dijîn bi hawakê demokratîk kare fikrê xwe bêje. Li ewkê de di 2002 de Ecevît ewça partiya wî sedî 22 deng stendibû Tirkiye dengî wî hebû bela ku polîtikekî baş nemeşand gel wisa wî kir sedî yek di do deng stend yani sedî 20 wî ji li hemberî wî deng hatin dayîn. Erdoğan jî ya jî AKP ya jî partîka din jî ku li gora rojevê siyasetekê nemeşîne wê gel wisa bawerim wî jî ji wî karî bixîne. Ca ber vîya ez baweriya min ev e ku di pêşerojê de çareserbûna piskirêka Kurd ew ê bive çareserbûna demokrasiya Tirkî jî heta piskirêka Kurd li Tirkiye çareser nebe demokrasî jî naye Tirkiye. Yani rewşenbîrê Tirk jî ew ê bikevin zîndana ew ê yani ew ê siyasetmedarê Tirk jî bikevin zîndana di vî hawayê de piskirêka Kurd çareserbûna wî pêwîst e. Ev yani hep tem zanin li Kurdistanê şer hebe li Stenbolê rahat nabe yani 4 milyon Kurd jî li Stenbolê dijîn. Ew ev şerê Kurdistana Bakur ew êrişê ew bikeve nava Stenbolê jî ew bikeve İzmîrê jî ji ber vîya ji şer gere dûr siyasetekî bê meşandin ew jî bi diyaloge bi hevdîtina ye bi bêjin bi projeye ew ama Öcalan jî ji wî re dibe ez amade me û rasta rast ji hikûmetê re ji dewletê re dibêje hûn jî bi weka aqilê dewletê werin bimirarûnê ne ku weka bercewendiyê rojane yani bercewendiyê rojane de ev siyaset naye meşandin ev siyaset yani Kürt 25 milyon Kürt Türkiye'ne mafê wan heye em ê werin veya birekî demokratîk çareser bikin rasta rast ev Öcalan ji vêya dibêje û Kürt jî ev ya dixwazin Kurdê Bakur em bêjin ama lê heta mafê Kurda li Tirkiye çareser nebe yani Kürt neyên mafê xwe li ser axa xwe xwe îdare nekin ew ê li Tirkiye demokrasî jî nayê Divê çerçeveyê de birêz Taşyer dixwazim ji te bipirsim gelo rola Herêma Kurdistanê di proseyekî wisa de dikare hebe dîtina we wekî HDP çi ye dîtina te wekî İmam Taşyer çi ye dikare rola Herêma Kurdistanê di proseyekî wisa de hebe Rastî Herêma Kurdistanê weka nimunekî ji temamê Kurdar re Kurdê dünyayê re û dewletê dünyayê re wek nimunekî balkêş e. Kurd dûrê li ser axa xwe îdare dikin
parlamentoya wan heye û xwe hêzin tamamê em bêjin serokê dunyayê dewleta ji Fransa, İtalya, ji İngiltere, ji Amerîka, ji Çîn, Japonya bigire têkilî wan bi hev re hene. Birêz Mesûd Barzanî yani di nava Kurda de rêspîkî û Kurdekî herî ê ku di dunyayê de ew wî derbas dibe em bêjin yani tê qîmet tên din tamamê Kurda qîmet din dünya qîmet din ew e ev qîmetbûna ku birêzber Mesûd Barzanî bi herema de hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo xatirê çareserbûna piskirêka Kurdê hem Rojava hem ji çareserbûna Kurdê Bakurê Kurdistanê Tirkî di vir de kare rolekî bistîne û ew jî ew ê hêz bide gelê Kurd tamamê Kurda îro jî di wir de yani Kurd li ser axa xwe îdare dikin tamamê Kurdê dunyayê Kurdê Bakur û weka cena şaxsê min em weka gere roniya çavê xwe li wî statuya Kurda a Herêma Kurdistanê ew ê hikûmeta wî binêrin em gere yekîtiya Kurda di nava xwe de jî li wirê bê ava kirin û her çar peçê Kurdistanê de jî diyalog û têkiliya Kurda bi hev re hebe rokî belê rokî jî yekîtiya Kurda ê dunyayê bê ava kirin di 2013 de Kongra Netewî a Kurd civiya ji bo ez jî di wir de weka ku hûn zanin di wê lejnê de di wê komisyonê de ez jî hebûm gavê me pir gavê bi qîmet hata avêtin û daxwaza me teva ev bû rokî bê rokî evê Kongreya Yekîtiya Kurda bicive li ser dunyayê Kurd nebê xweyîne Kurd bi hev re karibin gav bavêjin ev xebat hebû yani tecrüba Kurda di vî de heye em dîsa jî daxwaziya me ev e ji Kurdistana başûr ji Kurdistanê tamamê Kurdê dunyayê hembêz bikin û alîkarê hev bikin li Rojava îro Rojava Kurdistanê herî Kurd bûne xweyî statûkê di wir de bi hev re bin alîkar û li başûr li Bakurê Kurdistanê yani li Tirkî dîsa jî Kurd di vir de hêzekî herî bi qîmetin yani 6 milyon nîv deng distînin û îxtidara sedî Tirkî sedî 12-13 dengî wî heye di vir de jî têkilî bi hev re ku çê bibin ez wisa bawerim ji bo pêşeroja gelê Kurd ew ê Herêma Kurdistanê jî rolekî baş bileyse. Kekîmam li ser Rojavayê Kurdistanê ku te jiyanî ziman Öcalan her di peyamên xwe de rewşa Rojavayê Kurdistanê digire dest nîşan dike ku hesê de divê hestiyariya Tirkiye bidê berçava lê her wiha ji Tirkiye jî de xwast ke ku beramberî Rojavayê Kurdistanê xata diyalog û danûstandin aştiyê bide ber hûn vê îradeyê li gel dewleta Tirkiye dibînin ku wisa tev bigere nirxandina we gerbigirin. Belê yani em karna wiha bêjin ji başûrê Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê vêya baş zanin ku bi şer çiqa çêv ve dîsa piştî wî li masekê wê çêv ve li serê masaya rûnên bi hawakê li hev bikin yani di başûr de belki 5-6 sal belki 7 sal şerrekî berdewam bû çi bû vega bi Iraqê re û bi dûr de hikûmeta Iraqê de Kurd hene û têkiliya Kurda bi Iraqê re heye û masekê rûniştine li gora xwe şert û merce mafê xwe bi hawakî hed û alî jî diparêzin. Yek bak li Rojava jî ê wisa be yani ev şer heta yani berdewam nake heta 100 salî 500 salî ew ê rokî ev şer raweste û divî şerê de ew ê masekê bê rûniştin ew ê Kurd û Erebê wîrê ya jî rejima wîrê ew ê bi hawakî ji hevdû veqetin jî ew ê bi hev rûnên vin cîranê hev û nava hevdû de yani weka federasyonekî weka xweserîkî jî hebe dîsa wê bi hev re bin.
لی برا کشتن چه نه روکی بی روکی اویا رونه برای اجران جی اویا تین زمان دبی یعنی روکی بی روکی به دیالوگ به چاره سریا دیالوگا دموکراتیک بهره رونه اویا چاره سر بکن جویجی چوره سر ملیمن از آماده مه دخوازده دوی آماده بونه ده روکی زو هی زیده خونات یا رجاندن کرد و رژما سوری رونه بهره و ترکی جی آلیکار که وان ره مثل عراق جی و کرد باشور جی امریکا جی تبه آلیکار بکن اوی پسکره که چاره سر بوه و کرد بوده وند حق مافی خواه او یاتی نزمان افجی تشکیل گورا من پر تشکی قیمته چونکه برای دیالوگه که پسکرک نه چاره سر کردن شر درته کشتن چه به دیسا دیالوگه دیسا مذاکره روکی به روکی مذاکره چه بونا از روزاتا ناوینجی دوی هوای ده او پسکرکیوی هندک بونا بله سپاس پارلمانتری پارتیا دموکراتیکا گلان HDP دیاربکر امام تاشر کو استودیو می دیاربکر تولگل از پس دم باش تماشاوان نهیجا مهاتن داویا برنامه ایرو یا روزه حتی برنامه دنا روزه